Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulet ka East Jaintia Hills hakas ngi pale, kilayo kem ya arngut ki samla, ki badai na West Jaintia Hills. Bad nagini ki arngut laku rup nyopo argram u Drok Heroin, bala Buhrieh hamen. USP ke East Jaintia Hills, Jakpal Singh Dhana, ulapente bahadien balayo ika jingtem, halor ka jingdon jong ki Buhrieh ki batmu banwan kit ya udrang, Nasir Charles Shashilong. Ki pulet kila ap ha tera checkpoint, bat hang ni kila yo bat ya kawai kakali, kabadai kamarutizen, kabadan ya number WB not R P R pran revenue. Hagane kakali kila don arngut kinongshong, bat ha ka jing kenra, bat ka jing wat benya lashem ba kila Buhrieh ya kisenduk sabon, balathep daud Drok heroin hakamet jongki. Nalor hinyo po argram u heroin, layo ruban korup kat hinyo sla kidawai kuli nitra zepam. Kini ki arngut ki bala Shah kem ki day ya ki bala tip kerteng ku muher tami dekhar arpe kundai snem karta nagashnong madan paten yalong bad urajen pali arpe usan snem karta nalum perto nagashnong mi mentedu USP ulaong baka jingyo kem yakite kalong daka jinga trailang hapeng ki pulet ka anti narcotic task force bad ka anti infiltration checkpoint balayalam do additional SP uba banrap lang jerwa bad u DSP uba Jason Myram namar ka jingdheng kali hamalidor kalashempor hadu khatsan kenta banyo kem yakite ki Buhrieh.